monarhiju. Jedan od zagovornika povratka kralja na prijestol Srbije je pjesnik, akademik Matija Bećković, član Krunskog savjeta. Kako izgleda jedna država koja je vekovima bila kraljevina, a sad je republika, najbolji primjer je Srbija. Ona je bila kraljevina 8 vekova, a republika je bila isključivo pod komunizmom. I republika nema druge istorije osim istorije komunističke partije. Tito je Stevan Nemanja Republike Srbije. Nemoguće je raskrstiti sa komunizmom i Titom, a biti republika, pošto je on svetac u njenim temeljima. Međutim, Srbija je zaboravila šta je kraljevina, kao da to nikad nije bilo. Tako da te pojmove kao što je kralj, kraljevina, je do te mere za 50 godina komunistička partija klevetala, da se to primilo u narodu. Kad kažete kralj ili Nećemo kralja, hoćemo Tita, narod se pita, a onda Tito uđe u kraljev dvor. To je... I vlada kao apsolutni monarh duže od svih Karađorđevića zajedno. Svi? Da. Kad se sabere koliko su oni vladali pojedinačno, on je vladao više. Međutim, ta propaganda je do te mere bila obavezna da vi sad, recimo, nećete čuti da neko kaže kraljevina Danska, kraljevina Holandija, kraljevina Norveška, kraljevina Švedska. Samo se kaže Norveška, Švedska, Danska, zato što je kraljevina sinonim za neku satrapiju i za neku vladavinu iz ko zna kog veka. Vi niste volili komunizam nikad? Nisam. Tako da je jedan republikanac skoro rekao, kakva kraljevina? Pa mi hoćemo da budemo kao Švedska. Njemu ne pada na pamet da bi Švedska mogla biti kraljevina. Ili da bi naš kralj mogao biti kao što su današnji evropski kraljevi, samo jedan simbol kontinuiteta, jedinstva, pa i stabilnosti, jer Španjolska je sa kraljevinom stabilna, bez kraljevine suspektna. Belgija bez kraljevine vrlo razdvojena sutra. Pa i Velika Britanija bez kraljice, nisam siguran da bi Škotska i Vels ostale. Jel tako razmišljate? Tako je i za nas to čisto jedan princip. I da li on zna srpski, da li on čovek ili ova piksla, sasvim je svejedno, ali postoji uverenje da to može svako, ali neće niko, pa zašto bismo mi? A to što mi to imamo, to ne znači ništa. Čak imate tu priču, kaže, pa kako može da bude zato što je kraljev sin, pa sad da bude kralj. A onda se ta tema neprestano opanjkava i nikad nije vođen ni jedan ozbiljan razgovor na televiziji ili u novinama na tu temu. Tako kad sam ja jednog seljaka negde na Zlatiboru pitao hoćemo li da dovedemo kralja, on me gleda ispod oka i misli da li sam ja neki provokator. I onda kaže, a što da ga dovodimo, doći će on sam. I srpski seljak uvijek nedefinirano, jel? Kada govore koliko ima pristalica monarhije, ja mislim da te anketare uvek doživljavaju kao agente i boje se da bi posle nekog pozitivnog odgovora došli po njih, da ih kupe, jer se... Taj strah od prošlog režima i dalje postoji u Srbiji. Živeo kralj, govorilo se samo na strelištima.